Karbinglong Thomas Council hin pen isi thedung asai kideng kidam tang vursik ni phai kresir keparni Karbinglong Thomas Council isi along isi thedung alam rai kideng ponateng kidam tang jakhong ni phai kriner keparni thedung alam thi cherai pontang no Kachirai alam thi bangke Karbinglong pen West Karbinglong ki dwarat jasimet ki sokyun eara tum ki so kachipon ki joy ke je phansi Karbinglong Thomas Council hin pen siding pondo Bangso warsai lake Karbinglong Thomas Council basa tuma phansi kiso dera tuma phan kiso kachilang ja dimaklong an ke palidam pamije phansi Karbinglong Thomas Council hin pen isialong chirai pondo West Karbinglong punon Karbinglong hin pen le punon kumadne DMCH along an kiso kachilang ja tum nangkedun do pulote kiso dera tuma phan kiso kachilang ja dim mate Dipu Medical College Hospital along an kiso tuma phan thondun dera phiansi kaike kepasang dimalong an chidam nangji pusi Karbinglong Thomas Council Transport sai campaign pangdak pondo Laso teng pen jongsi Karbinglong Thomas Council basatum pen claim damlote hiloving a hin pen DMCH along se kachilang ja phan kiwang kidukdet araratum sitame asap avarsai chilong ponpu Athi Karbinglong Thomas Council bas along penamatsi Karbinglong pen West Karbinglong ang kangalong kiso dera tumaphan DMCH along an thondun dera phiansi Karbinglong Thomas Council basatum kaike kepasang ver adimalong an chidamlongji Bangsolam thilake Karbinglong Thomas Council Transport sai kam kilang Deputy Secretary Ibonteron ACS hin pensi pangdak pondo Lasila bangsolam thiabangke Karbinglong Thomas Council baskate waratum sitame kachinia bangsi kimeji News report Karbinglong Live